tlhabolole re le Batswana ka gore mo malatsing ano ga re ka ke re kgona go tshela re la hatse re tswalletse re nna hela mo gae ga re ba tswa bone be gore lebela gore mahatsa a mangwe a dirang a tlhabologa jang ke eng se re ka se tsayang ko mahatseng a mangwe so ba nna batla ngwaga le ngwaga go tla go kopana go tsaya malebela ba re bolelela gore nya mme kwa go ntse jana le jana le jana le jana le jana mme ha le ka gologela di-project tse le di bonang mo Botswana bontsi tse di diragalang di tla ka bone ka gore ba le kuba le moga ba nita kana ba kopana le bagwebi ba batona jaaka re bone re na le bagwebi ba leng gore gompieko ba nne ba ntse ba ta mo Botswana ha ta utona tsamaya ka tsamaya jana ya bo ile ha gongwe le taletso e tla ka bone gape di ofisi tsa bone gore ba re le ha tshela gore le na le di-opportunity tse e leng gore re le Batswana re ka kgona gore re a mo go tsone so be go raya gore ba re lomaganya le lehatshe leo kana ba re lomaganya le mogwebi yo go bona gore dilo tseo tsotlhe re a di tisa mo Botswana gompieko ana re lehatshe la Botswana re a tlhabologa ka re iteko godimo ke tsaya ke re mongwe le mongwe wa lemoga ebile wa bona mme ga re ba nne ba ta mo gae ba ta gore meme le Batswana gore ba utlwe gore bone Batswana ba re ba eletsa eng tota gore e re ha ba tswa ba ya go gore ba palla be ba itse gore nya mme Batswana bone ba ka ntse jang ba re lephata la tsa mafatshe sele mosong ono ne le simolodisa phuthego ya baemedi ba lefatshe leno go mafatsheng a sele go itsa metlhala le go tswa ka maano a go ka tokafatsa tirisano mmogo magareng ga lehatshe leno le a sele tseno ke baemedi ba le 23 e ikala go godisa serodimo sa lefatshe leno mo mananeong a ditlhabololo a mafatshehatshe ga mmogo le go leka go godisa dikeletso tsa lefatshe leno go mahatsheng a sele Taotona Dr. Mokgweetsi Masisi o solofetse go buisana le baemedi ba lehatshe leno go mahatsheng a sele mo letsatsing la kamoso. Through this conference, we aim to foster exchange of ideas, experiences, and best practices amongst you, Excellencies. Your role as representatives of Botswana on the global stage is crucial in promoting our nation's interests, attracting foreign direct investment, and forging strategic partnerships. It is through your efforts, dedication, and diplomatic skills that we can effectively advance Botswana's agenda and unlock its full potential. Minister, international organizations, development partners, our neighboring states, the wider African continent, the global south, the globe, also recognize Botswana's resolve to engage on the global stage. This is critical, especially during these challenging times, and I use that word again advisedly, of heightened geopolitical tension, and multilateralism is the most trusted approach to address these challenges. In this space, the voices of all countries, whatever their size or power, are heard and must be equally valid. This is why our voice is heard through the voice of His Excellency. Taotona wa lefatshe la Zambia Re Hakainde Hichilema o rometse molaetsa wa matshidiso kwa go Taotona Dr. Mokgweetsi Masisi le tšhaba ya lefatshe leno mabapi le kotsi ya bese e gapile matshelo a batho ba ba 45 kwa Afrika Borwa. Taotona Hichilema a re bone ko Zambia ba amilwe ke tiragalo e mme ba tla tswelela ka go gomotsa le go baya mo thapelong ba malapa a megileng. Molaetsa wa re ba eletsa mosetsanyana yo e leng ene fela o falotseng mo kotsing e pholo mo nakong e khutshwane. E tla re ka la bone o go tshwarwe tirelo ya segopotso ya maloko a 45 a kereke ya St. Angela ZCC a tlhokafetseng ka paseka mo kotsing ya bese kwa Limpopo. Pego e tswang ko ofising ya Taotona ya re go tshwarwa ga segopotso seo go tla jana puso e sena go lemoga gore go tlhokafala ga Batswana bao ke tatlhegelo e tona ya thata mo setšhabeng. Pego eo e tswelela e tlhalosa gore merapelo e tla tshwarwa gape ka dikgotla mo dikgaolong ka go farologana go akaretsa le kwa motseng wa Molepolole kwa bontsi jwa batho bao ba ba tlhokafetseng ba tswang ko teng. Kgosigari wa boraro wa Bakwena o kgothaditse banni ba Molepolole go tshwaragana mo nakong eno e thata morago ga go welwa ke seru sa kotsi ya bese e gapile matsholo a maloko a kereke ya ZCC. Kgosigari wa boraro o kgothaditse banni ba Molepolole go nna pelotelele go fitlhelela ditlhotlhomiso tsa mapodisi di wela.
botsadi bo a lela botsadi bo gana go gomotsega ha ba gopola bana ba bona. Thapelo ya kgomotso jaaka bontsi jwa bakwena bone bo tsholegetse mo kgoteng ka taletso ya ga Kgosigare go tla go ba fa tekodiso ka kotsi e gapile matshelo a maloko a kereke ya ZCC ya St. Agnes beke e fetileng ba ba neng ba le mo leetong le go apa sekeng kwa Moria. Nako e ya gompieno batsadi e thoka gore rona jaanong re tshegetsane re ya manonokeng re gomotsane dipe tse re di dirang re di rulaganya gore re te re di itirele ra tshwanna ke go itsheka-tsheka gore re di dira ka tsela e tshwanetseng. Bangwe ba baruti ba kereke ba fa tekodiso ka kotsi eo. E rile kotsi ha ya go diragala go ne go sena ope o itseng ba seo kana o itseng batho ba e re ka modimo a salathe modimo a na le thulaganyo tsa gagwe mo ba senyele kana go na le batho ba le 45 wa bo 46 ile driver modimo a ntsha lesea le nne le mo ba senyeo ne le ngwana o na le 8 years. Mo go tse dingwe go tlhaloswa fa kotsi eo e amilwe malapa a mangwe fela thata ka jalo go tlhokana le gore puso e tsenye letsogo go thusa malapa ao. Re ntse re dira ditshekatsheko mo malapeng re leka go batla gore botlhoki bo hakae re tle re taboge jaaka ele tiro ya rona go itse gore re ka thiba diphotlha hakae ka gore ra itse gore go a bo go bulegile diphatlha dingwe. Re tshwaragane le ba sepodisi sa Aforika Borwa go leka gore re ba thuse ka tse re ka ba thusang ka tsone gore ba kgone go tlhotlhomisa ba kgone go berekela mo nakong. Mapalamente a molepolle re ka bomoreng le re o habile re gweng ba tlhalosa fa kotsi eo e le seemo se se maswe fela thata ka sa amile dikgotla ka bontsi mo motseng. Re tshwanetse go leboga modimo ka gore e re tswa re sa leboge re sa itumelle se se iragetseng batho ba ba re tlogetseng ka ene kotsi e ba ne ba le mo tseleng e tlhamaletseng ya go a go rapela modimo se re tshwanetse gore re se leboge tsela e ne ba le mo go yone ke rotlhe ne re ka etsa ka ne maikelo e le gore re go gopola ene Jesu re mo rapelang yo re swetseng mme ebile ke le tlhomamisetse ke le ruruhaletse ke le netehaletse gore puso jaaka le ntse le utlwa bodiredi ba puso bo bua bo tlhalosa puso ya lehatshe la Botswana e tla ema nokeng ba kereke ya ZCC e ema nokeng malapa megang ka tsela tsotlhe tse puso e ka di kgonang. Re Morae yo gape e le tona wa ofisi ya Gataotona o na tlhalosa fa go tla tshwara merapelo ya setšhaba mo dikgaolong tsotlhe tsa lefatshe leno go akaretsa le motse wa Molepolle ka la bone mo bekeng eno. Lakitoteng PTV News Molepolole. Mosatona wa lephata la dikgaolo le tlhabololo magae yo gape le mo palamente wa motšhodi East Re Mabusepule o rotloeditse banni ba motse wa Ramatlabaki mo kgaolong ya Kgatleng go fetola motse wa bone go nna boremelelo jwa bojanala. A re seo se ka nna le seabe se se bonalang mo itsholelong ya lefatshe leno ebile se ka tokafatsa matshelo a bone. A re utlwe Lizzy Class. Maitisa sa nokeng e ne le la ntlha tshwara mo kgaolong ya Kgatleng mo motseng wa Ramatlabaki ka maikelo la go godisa bojanala ja metsi. Maitisa gape a lebile ka tlhabolola matshelo a banni ba dikgaolo tsa metsi gaufi le noka go ba tshola ka metlhale ba ka itirisang go itshetsa ka bontsi jane le kgakala le ditlamelo ebile gape le gore metsi ipele ka bontle jwa yone. Ke maikelo a matona ministerong ke le mo gone pele gore maikelo a teng ke go oketsa letseno kana opportunities for economic growth, job creation. We want to build a sustainable community ya Ramatlabaki, and we also want to promote aquaculture and aquatourism in the area ya Kgatleng, and that is why really honeha le go bona gore ka choose any special project e le gore ka dira go tlhabola Ramatlabaki. Bana ga ithuta go tsamaya ga ka a emela hela ka tsatsila ntlhagaza ga batla go tsamaya
wa pipila yaanong ke re bana ba rona ba supile ngwao montle thata wa gore go nna le ditso mo kgaolong ya kgatleng. Banni ba gakololwa gape go inakanya le mananeo a puso a tsamaelanang le dikgwebo tsa mohuta o. Ke sebaka sa gore lona ba kgaolo le dirise to develop yourselves. Gormente o ntshitse madi a kana ka $500 billion, 500 million pula for chema. Mme kana madi ao ga a direla batho ba ba tshamekang. A diretse batho ba ba tlhoeletseng kgwebo e le informal sector mme le di-small business people. Bangwe ba banni ba Ramotlabaki ba tlhalosa fa ba itumelela go tshwarega meletlo tshwana e ba tlhalosa fa ba una moroka o phutha ditšhabatšhaba go tswa mafelong a farologaneng mme se se oketse letseno la bone. To us is a great thing because we are looking at marketing wa bone. So re feel gore ke exposure mo rona wa go tla mo kgantsa bo marketing go se re kgona go publicize se re se dirang motlhofo ebile ba re laleditse free of charge ba sa re duedise so le rona re eletsa gore in future e nne so se gore sa diragala. Le botoka thata go na le malatsi ao ka gore gampe re kgonne tota go rekisa re kgonne go bona madiana a botokanyana a go tshwana le malatsi otlhe go sena di-event jaaka tsone di tshwana le tsone so event e nata e re thusitse gore re kgonne go dira madi. Maitisa a Nokeng a tla tshwara ngwaga le ngwaga e ntse le ka maiteko a go godisa bojanala jwa metsi le ditso tsa one. Lizzie Class, BTV News, Ramotlabaki. Bani ba motse wa Ranaka ba re ba itumeletse thata maitiso a tshwereng ko a special vintage picnic a ba fileng sebaka go ikakola ka go apara kapari ya dingwaga tsa maloba go gopola dinako tsa maloba e tlwaelesegileng ka go bidiwa vintage. Ba tlhalositse fa sengwe se se pharologanyo mo kapareng eo e le go apesa mmele otlhe go na le ya gompieno e gantsi go senolwang dikarolo dingwe tsa mmele. Ba buile se ko maitisong a kapari eo ko motseng o. Emmanuel Arapoa ka dintle. Kapari ene le yone mokgabo wa dingwaga tsa maloba batho ba utlotlile thata go apesa mmele otlhe e le sekao sa go itlotla le setšhaba ka kakaretso. E rentswa sešwa se na le kapari e gantsi e senola mmele thata e a bogologolo e simolotse go kgatlha ba le bantsi mme ke ka moo o ka reng e tla tuma gape. Vintage picnic ke eleng gore ya go nna ngwaga le ngwaga ka di-holiday e irang gore bana ba motse wa Ranaka and surrounding areas ba nne le ko ba ka nnang teng ba ikhutsa ba nna ba interacta gore ka bokhutshwane re bua re go linka go bona gore cousin a mesala seo tla re kopane re go chila ne go le monatela ne re ga kologela dionyana tsa bogologolo ka ne go tshelwa ka teng ka re tle re lebile dinepe tsa bagolo gore ne ba apara yang tota ne re setse gone morago ka gore na re santse re le banana re ga kologole sepe se sentsi thata maloba jalo nne mmele o tlotliwa gompe ko a tlotliwa mme se mo go kalo re apara di-crop top yalo di-short pants gompe ko gateng bogologolo 74 ne apara itlotlang ka e ba jalo. E re bagolo ba ikakola jaana ka go bopagana go itumela mmogo ka moa wa lorato ba kgabile ka kgai ya maloba jale bana le bone ba bo ba sa lebalwa ka tse di ba itumedisang gore le bone ba ikakole sentle. Re ntsha bana bodutu mo di-eventeng tsone tsa go tshwana le tse gore re se ka ra ba lebala le bone gore le bone ba je monate e re ga motho a akanya a family fun day it gore e akanyeditse le bana gore okay bana gone mme ba go direng. Like for example, in this event, there's swimming, there's so many activities tsa bana, and it's very, very, very important gore re halo ena o tswa di out at least o bo akanyeditse bana. Otherwise ba go nna ho khantele ba la be nna nkete ba go tshwenya. Maitiso a na rulagantse badiragatsi ba monogae ba akaretsa tsankana scavenger gareng ga ba bangwe ba ba neng ba itumedisa setšhaba se se neng se bogetse maitiso a. Emmanuel Rapoa, BTV News, Ranaka. Dipalopalo tsa batho di ne di tshologetse maitiso a All White Polo Affair a neng a tshwaretse kwa Luna Garden kwa Maung ka malatsi a boitapoloso. Badiragatsi ka go farologana
go tswa fatsheng leno le la Afrika Borwa ba akaretsa Mafekizolo, Chokoma, Bongo Muffin, gareng ga ba bangwe ba ne ba dira bontle sengwe se se itumedisitseng bontsi jwa ba ba neng ba tsene maitiso ao. Maratha Kaisara Kapego. Maitiso a Maung All White Polo Afe a kgatile thata batho ba baneng ba thologetse ka ba kgonne go akola bodiragatsi jo boneng bo tsokwantswe jwa mono le lefatshe la Afrika Borwa. See, BOTSWANA came out in large numbers. Not only is it the people of Maung, but surrounding areas as well. Whether it's Kazungula, whether it's Kasane, whether it's Sorowe, Mahalape, Palape, wherever you name it. I'm just happy collectively BOTSWANA to come and celebrate what a young Botswana's dream could possibly turn into. So thank you so much to each and every one of BOTSWANA, our neighboring countries and visitors that have come. Just witnessed the legendary Bongo Muffin perform. Just witnessed Mafekizolo, iconic after over 25 plus years in the industry. And it's such moments like this when and this is why it's very important for us to be here. BOTSWANA ebong bonte ja BOTSWANA le Chukuma ba diragatsa bonte ba kgatile leitho la babogedi. The festival, I enjoyed Chukuma, BJB, the good thing was nearly BOTSWANA performing, and we had fun. The festival was fun. Maitiso a All White Polo Afe Party a itumedisitse boididi jo boneng bo ile go jetsa matho monate ba kola lobebe la mmino. Maratha Kaisara, BTV News, Maung. Tla ke di be bokhutlo ga ka wa tsa motshameko. Ditsaganong ga re ga isanye tla ke go leboge jwe mothiwe ka pego eo e duleng diatla ya dikgang tsa Setswana. Motsana wetsho ke bidio hela go te city ke aga kwa ke tla go wena ka tsa metshameko me tsone tsa re Women FIDE Master Naledi Marape le International Master Providence o a tlhotse ke bone ba fenyi ba tikologo ya bobedi ya khaisano ya Metropolitan Chess Championships e neng e tshwaretswe kwa Phalape malatsi a Paseka. Marape o dule ka tseditsididi kwa letlhakoreng la bomme a kokwantse dintlha di le 5 go tswa mo metshamekong e super fa wa tlhotse ene a kgobokantse dintlha di le 6 go tswa mo tikologong. National Master wa tlhotse o simolotse khaisano e o bontle a fenya metshameko ya gagwe e meraro le go tshameka malekale khaisano a kokwantse dintlha tse 6 le sephatlo mo letsatsing la bofelo o a tlhotse a tswelela a supa maitemogelo a kwa godimo a fenya metshameko e mebedi le go kwadisa maleka a mabedi go fetsa khaisano a le kwa setlhoeng ka dintlha tse 6 go tswa mo metshamekong e supa ya khaisano eo a longwa serotwa ke le tshabile monna a tsheko ka dintlha tse 4 le sephatlo fa o thata selogelo a weditse mo maemong a boraro. Well, I think the tournament is more exciting than the last one that I played, so because there's like 5 newcomers in the tournament and 5 other guys who are like maybe more experienced, so it's gonna be really a fair battle between experience and intuition, you know. So looking forward to it. I think I like the tournament. I mean, like if you were to talk about this tournament, it's actually even more exciting. Mo letlhakoreng la bomme Women FIDE Master Marape le ene o simolotse kgaisano bontle a fenya metshameko ya gagwe mebedi ya ntlha le maleka a mabedi mo letsatsing la ntlha mme mo letsatsing la bofelo a kwadisa phenyo e lengwe le maleka a mabedi go wetsa kgaisano ka dintlha di le 5 go fetoga mampudi. Maemo a bobedi a gapilwe ke Women Candidate Master Natalia Banda ka dintlha tse 5 fa o timile Maya a feditse mo maemong a boraro. I won the tournament by playing for a win in many of my games. A lot of the time in qualifiers, people opt for draws, but we had to consider that drawing would make me lose rating points. We played 3 games on 2 days, which is very draining as we had to sit for many hours concentrating. I have been intensifying my training for the finals. Despite the competition being tough, I managed to win because I was well prepared. Tikologo eo ya bobedi ya Metropolitan Chess Championships e ne go kwantsa batshameki ba bomme le borre ba le 20 ba ipatlela phatla mo setlhopheng sa setšhaba se se tla yang go emela lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa 45 tsa Chess Olympiad tsa di tla tshwarelwang kwa toropong ya Budapest kwa Hungary kgwedi ya Lwetse le 10 go fitlha le 23. Katlego Kgakole, BTV Sport.
Nderitu Chitonga wa lefatshe la Kenya o tsere bomampodi jwa kgaisano ya East Central and Southern Africa 2024 Scrabble Championship kgotsa ICASA e ne e rulagantswe ke lekgotla la Botswana Scrabble Association mono gaborone ka mafelo a beke. Tamela Montsusi go na le ko Nderitu Chitonga o fentsa kgaisano eo morago go kokoanya dintlha di le 1975 tsa di kokoantse morago go fenya metshameko le 11 le go godisa tatlhego le di roba bobedi fela. Oyende Island le Kimani David e ntse le ba lefatshe la Kenya ba tsere maemo bobedi la boraro ka tatelano eo fa Chris Steven wa lefatshe la Afrika Borwa ene a feditse mo go a bone. Motshameki wa mono o mogolo Judd o etse mo go a bo 12 mo kgaisanong eo e neng e ngokile batshameki ba le 40. My coach, as you heard me say, he tries to coach people. Even if you are far away, he gives you assignments and you got to do them. And I would say the results that we've gotten is as a result of the very hard work that he has put in the coaching. I would have done a bit better in the last game, but I made a few mistakes and it cost me the tournament. I think I played fairly well, but I'm content with it. I just have to move with it, and better luck next time. The level of competition is very high, actually. ECASA has always been won by a Kenyan all along, but this time we had a South African who played significantly well. We were worried about him, but one over another we managed to contain him. Mo batshameking ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 12 o lerile Mathayo o gapile bomampedi jwa kgaisano eo morago go fenya metshameko ya gagwe yotlhe e le 12 fa bonno moja boswa ene a wetse mo maemong a bobedi. Maemo a boraro one a gapilwe ke la meralo setlha. I didn't have much competition. Only a few gave me a bit of competition, but this tournament I feel like there was no one who could reach my level. Moeteledipele wa Botswana Scrabblers Association a re itumeletse katlego e ba e fitlheletseng mo go tshegetseng kgaisano eo e nngwe ke le mafatshe a matlhano. The tournament went very well. We are happy that we were able to host the 4 countries that came here to make us the 5th country. I'm happy that Botswana at long last was able to compete in the ICASA that we have always eluded us. Fa go se bukiwa maduo otlhe a kgaisano eo, Kenya e gapile maemo a ntlha, ba longwa serota ke Zambia. Uganda e wetse mo go a boraro, fa Afrika Borwa le Botswana ba wetse mo go a bone la botlhano ka tatelano eo. Tlamelo Montsusi, BTV Sport, Gaborone. Mejanong fa re garela dikgang tse ka go lebatsa kgaisano ya J30 Gaborone ITF World Tour. Motshameki wa monogae Esi Molefe o fentse Jaden Summers wa Afrika Borwa mo tikologong ya bofelo ya ba 32 ka disete tse 2 tsa 6-2, 2-6 le 6-1 go fetela kwa tikologong ya ba bofelo ba 16. Tlamela Montsusi gape. Molefe o tseretela motshameko fela ditloga a fenya sete ya ntlha ka 6-2. Seta obedi mo Afrika Borwa Summers a tla tokafaitse tshameko ya gagwe, mme Molefe a retelelwa ke go thiba ditlhaselo tsa gagwe ka jalo a phamola sete 2-6 go isa motshameko ko deciding set. Mo seteng ya boraro Molefe a supa sa sa latele mosimeng a lwa ka gotlhe, mme maiteko a gagwe a se ka ita se folletse a gapa sete eo ka 6-1. First set I played really well. And then second set, he was playing really well because now the balls were like not moving because they were like when balls get older, the balls move slower. So he was taking advantage of that. And then third set, when we got new balls, I started playing even better because now it's fast balls and I love playing with fast balls. I think SE just started playing really well. Started off very well. I think I was a little bit nervous. Second set, I calmed down a little bit. I started playing. The older balls started slowing the game down, which is what I liked. And the third set, SE just played too well. I think the first serve percentage, I missed a lot of first serves. I think that cost me a little bit. And I think that's the main focus. Mo motshamekong o mongwe e le ka go letlhakoreng la bomme, Morgan Jordan wa Afrika Borwa o fentse le kgarajana la mono re thabile Moshawa ka 6-love. So definitely we were working on stepping a lot more in, playing a lot more aggressive, and I think that worked really well today. I took all the time away from her, so she didn't have a lot of time to react to the balls, and I think that worked really well, and I will be definitely using that again in the next matches. It was a tough match. She played really well. I
I felt like I didn't have any solution against her. She's a really good player, and it was a tough match today in the office. ka go letlhakong la borre moketse moketo wa Afrika Borwa o fentse ka tle gore go eng ka 6-love 6-2 Mpho Lesole wa Lesotho o kgwathisitse Galo wa Italy ka 6-2 7-5 Guy Vwak wa Afrika Borwa o faphile o okeditse Ramosuo ka 6-love 6-1 ka go letlhakong la bomme Sophia Faola wa Afrika Borwa o fetile ka tse ditsididi a fenya Thierry James wa France ka 6-2 Chanel Zuwakini wa Zimbabwe o ntsheditse ntle Bashali Phatshwane ka 7-3 Tlamelo Montshusi BTV Sport Gaborone Tlamelo Montshusi ha re tlisa go bokhutlong jwa tsa metshameko mo nakong ya gompieno tla ke tse sebaka se ke leboge kgaitsadi ake sentle moyeng gona ranola ka puo ya diatla mme motsana wa tsho gakologelo maithuta-thutane ga tshegwe go tshegwa yo ntseng hela re tswelle re ntse re bereka ka bopelo kgale ka bopelo telle le ka bonokopila nna le Joy Mothebe re tla be re boa mo nako ya sa hediseng pele go tla go garela ditirelo tsa tsatsi la bobedi tsa Botswana Connect.